Senoga ni mwana musajja, uyu musajja kuva mu gihugu cya Uganda. Twinjire ku bigwi n'amateka. Uyu mwaka mikino ni umwaka we mwiza cyane agize kuva yabaho, amerewe neza cyane. Uyu mugabo akomoka mu gihugu cy'Ubugande, yakiriraga ikipe yitwa Express United. Byabaye ngombwa ko uyu mugabo bafata icyemezo cy'uko tugomba kugura amasezerano muri Express. Nta kindi gisubizo cyari gihari. Uyu nguyu, he is a top scorer. Uyu ni top scorer wa shampiyona y'igihugu y'Ubugande. Imikino icyo gukina ibitego bitandatu amaze kumizmo. Top scorer, 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 top scorer. Top scorer, top scorer, top scorer, top scorer. This is a 1.5 and 10.5. Oh, 105.5. Hey, warubwishe shawasiri. Yeah, that's the real vibe. Uyu mugabo, numugabo ukomoka mu gihugu cy'Uganda. Real scorer. Uyu mukinnyi ni we top scorer wa shampiyona y'igihugu cy'Ubugande. Twavuze tuti akaruta kandi karakamira. Express ni gute mutunga umukinnyi mwiza Rayon Sport yavunikishije. Mwakira amafaranga. What you want? Murashaka iki? Yalla! Uyu mugabo rero, mugabo ukomoka mu gihugu cy'Ubugande, umugabo w'imyaka 24 wakakanye niwe top scorer y'igihugu y'Ubugande. Uyu mugabo niwe top scorer wa champion y'igihugu y'Ubugande. Man of the match rona kibihemba bihorana buri munsi. Kagawa. Uyu nguyu mwise Shinji Kagawa nubundi. Shinji, welcome to Rayon Sports. Uri wonse muganda wange. Oh, welcome top scorer. Uyu ni sharp shooter. Uyu ni umusharpshooter. Akina kuri wing ibumoso ariko ni iburyo. Bakubwira ko iyi kipe Express ikoresha attacking midfield. Ubwo ni ambate ashobora gukina no ku ruhande. Uruhande ariko nirwo yakinnyeho cyane. Afite ibitego bitatu mu mikino 10. Twararanganyije amaso rero dusanga uyu twamugonda. Turambwira ati igonderino. Ngwino brother. Welcome to Rwanda. And welcome to Rwanda Premier League. Urakaza neza. Uyu munsi today. Uyu munsi turi kwa kangahe? Kuwa kabiri. Nta n'impamvu yo gutinda. Murabizi ko ari Kigali. Ubu ari Kigali. Araza no gutangira imyitozo. Uyu munsi today. Oh, Kagawa, top scorer, 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 top scorer. Uyu ni top scorer, brother. Uyu ni top scorer. Uyu ni top scorer wa Uganda Premier League. Uyu amanusi Kigali ngo abanza rebe what's going on. Uyu munsi ni mugoroba. Uyu mugoroba araza kuramutsa abandi mu Nzove. Ukwezi kwa mbere kugomba kugera. Ibyo twabisoje hakiri kare cyane. Twamaze kubirangiza yicaye mu bandi. Igisigaye ari ugukina gusa. Ubu we yamaze kugera mu Rwanda aniteguye kuza gutangira imyitozo uyu munsi araza gutangira imyitozo mu Nzove. Iva hitunyirangana Kagawa reka mbe muvuyeho ibindi bisigaye ni ukuzabazanira amashusho ye ku munsi w'ejo mwere kukuna ari maranyura mu bantu titiza ku mugani wa Nepo titiza chuchuma be. Oh, tunayane Nepo. Yes, zaire minota 31. Iva reka twite dusimbuka ku munsi w'ejo. Ikipe ya Rayon Sport yerekanye ku mugagaro igaruka nanone ry'umutoza wacu ubwo Mohamed Kagawa Senoga. Iri zina mutangire muryandike, iri ni izina rizabahoza amarira this upcoming. Witonde rwose ubanze umve neza uyu mugabo aza kudufasha cyane kuri level yo hejuru mu mpera nako
ko mu ntangiriro za faze retour araza kuba imameze neza cyane. Hanyuma Iva njyana twinjire kubatoza noneho twinjire kubatoza. Ubu ngubu nta kintu cyo kubahisha kuko ibintu byose biri ku murongo. Nta mpamvu yo kwirirwa ngenda gake gake. Uyu ni umunsi wo kuwa kabiri wo kubanza kubanezeza nabanza nk'abisuhuza kuko bakunda cyane ndabakunda cyane wasira arabakunda cyane. Twinjire kubatoza ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo uyu mugabo ni umugabo twari dufite mu minsi yashize ariko n'uyu munsi yongeye kugaruka ahantu yinjiye bwa mbere n'ahantu asanzwe saha nagiye gukora mbona ahantu yakoreye iminsi myinshi ishoboka. This person yitwa Romami Marcel, ni izina mutumvishe bwa mbere, ni umukinnyi wacu, ni umukinnyi wakinnye umupira w'amaguru. Uyu ni n'umugabo wadutoje tujya mu matsinda yari kumwe natwe 15 18 yari ari kumwe natwe, yari fitness coach wacu. Hanyuma uyu mugabo yagarutse 20 kugeza 22, hanyuma arongera aragarutse muri 2025. Ni inshuti y'abasaje cyangwa mwebwe mu bita abasaza, ni inshuti y'abasaza. Aha abasaza bari ewana bahari nawe cyane imbere cyane. Abahari ameze neza cyane. Niwe muntu wa mbere ubuhari umeze neza cyane. Abahari ewana ameze neza cyane. Inshuti y'abasaza cyane. Ni inshuti y'abasaza cyane. The man himself is finally back. Yagarutse ameze neza cyane. Ubu none tuvugana kabisa. Niwe mutoza wacu wungirije, azaba ameze neza cyane. Uyu ni assistant coach w'ikipe ya Rayon Sport yitwa Romami Marcel. Ku munsi w'ejo yatangije imyitozo mu Nzove, mu gihe asigariyeho umutoza mukuru ugomba kugera mu Rwanda vubaha cyane. Vubaha nawe ndamite mukubwira ibisigaye mutegereje official statement y'ikipe. Uyu mugabo rero witwa Romami Marcel yari umutoza wungirije mu ikipe ya Etincelle, yakoranaga na Masud Juma, bakoranye hano muri Rayon Sport, barakoranye na Masudi. Hanyuma yamaje ngo wasirikaga wazakina ryari, azakina mu kwezi kwa mbere nyine n'uzadukina muri phase retour. Hanyuma uyu mugabo murimo murabona rero, murabona ni umuntu wacu cyane, yamaze kugera i Kigali. Niwe abasaje bahisemo ko agomba kungiriza, niwe abasaje bahisemo ko agomba kungiriza uyu mutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport ngiye kugeraho. Iva Nyambutsa, twinjire ku mutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport nta gihindutse. Uyu niwe ugomba kuyobora technical bench y'ikipe ya Rayon Sport. Technical bench y'ikipe ya Rayon Sport, uyu ni ugomba kuyiyobora mu gihe kingana n'amezi azaba asigaye kugira ngo umwaka w'imikino urangire, ariko ushobora no kwiyongera bitewe n'uko ibiganiro biri buze kugenda. Uyu mugabo ni umunyabigwi avuye mu gihugu cya Angola, afashe ikipe ntoya cyane y'Ibengura ayitereka ku mwanya wa 3, yayivuyemo we iri ku mwanya wa 2, yarakiri gusoza utuntu twa nyuma nayo. Ladies and gentlemen, muzamuri ibiganza byanyu mumfashe twakire our new head coach, the man himself, our new head coach. Zamuri ikiganza hejuru gusa ko gupepera. Uyu mugabo niwe nta gihindutse uri buze kugera mu Rwanda kuri uyu wa 4, agasinya amasezerano yo kuyobora bench y'ikipe ya Rayon Sport mu gihe kingana n'amezi 6 ashobora kuza kwiyongeraho bitewe n'uko umusaruro uri buze kugenda. Ladies and gentlemen, put your hands together for this person. He is originally born from France. Yavukiye mu Bufaransa, niho hanavuka. Uyu mugabo ni tactician master, yabaye muri aka karere, yabaye muri Azam FC, yabaye muri AS Vita Club, avuye muri
Yes FC yo mu gihugu cya Angola. Uyu mugabo yitwa Bruno Feli, niwe mutoza uri buze gusesekara mu Rwanda ku munsi wo kuwa kane nimugoroba kugira ngo aze kurangizanya n'ikipe ya Rayon Sport, hanyuma ubundi atangira inshingano zo kongera kwisubiza ikuzo yahoranye. Bruno Feli, a French tactician master. A French tactician master. Nuza kureba ikipe yararimo muri shampiyona ya Angola, ayivuyemo iri ku mwanya wa gatatu. Ayisize ku mwanya wa gatatu. Ubaka kanya rero ari inyuma y'ikipe ya Premier Augusto ndetse n'ikipe ya Petro do Rwanda. Izi nizo kipe ebyiri zose ziri imbere y'ikipe ya Warriors yatozaga. Ari ku mwanya wa gatatu rero. Uyu mugabo rero niwe ugomba kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda kurangizanya n'ikipe ya Rayon ku munsi wo kuwa kane. Azaba ari ku butaka bw'u Rwanda, asigiye ikipe ya Warriors umwanya wa gatatu n'amanota 20. Iya mbere namurusha amanota ne, amaze gukina imikino 20, yatsinze imikino 6, anganya imikino 2, atsindwa imikino 2. Uyu mugabo rero witwa Bruno Feli ari mu nzira ze zigana Kigali, azaba ari hano ku munsi wo kuwa kane. Tugomba kuzajya kumwakira uyu mutoza ikipe ya Rayon Sport yifuza ko agomba ubwo hiye kubijyanye n'abatozi zabihagaze gute. Ikipe ya Rayon Sport izaba ifite Bruno Feli n'ibirando kuwa kane, yamaze gutereka umukono ku masezerano. Hanyuma azaba yungirijwe na Romami Marcel, afite umwungirizi wa kabiri witwa Feluz, fitness coach w'ikipe ya Rayon Sport. Fitness coach ni Serge Mwambari, goalkeeper coach ni Bakame. Ngabo abatoza bagiye kuyobora technical bench y'ikipe ya Rayon Sport, bafite akazi katoroshe. This upcoming Friday ikipe ya Rayon Sport ifite match ikomeye cyane. Ifite match ikomeye cyane this Friday ku mugoroba.